Ćao svima i dobrodošli nazad na moj kanal i na još jedan snimak u nizu serijala Tajne govora tela. Stojan Novaković sa vama. Kao što sam naslov kaže, danas ćemo da prođemo 5 znakova govora tela da te vara, odnosno koje znakove žene i devojke odaju kada varaju. Pretpostavljajući da će većina muškaraca biti ti koji će gledati ovaj snimak, želim na početku odmah da vam napomenem. Ukoliko primetite neke od ovih znakova, to ne znači da treba momentalno burno da odreagujete. Već vam isključivo dajem neke smjernice na koje vi treba da obratite pažnju. Devojke, ne brinite, vi niste zapostavljene. I za vas postoji isto tako snimak sa znakovima na koje vi treba da obratite pažnju. Pre nego što počnemo, samo mali podsjetnik da kliknete na subscribe dugme, kliknete dugme za obaveštenja da biste bili obavešteni o novim snimcima, pa da počnemo. Momci, ukoliko ste bili prevareni, sami znate da je to jedan odvratan osjećaj. Taj osjećaj izdaje. I to lično mogu da vam potvrdim. A da ne bismo krivili sebe ili samo nju, hajde da uđemo malo u psihologiju koja se krije iza varanja. Odnosno, zbog čega to žene ili devojke rade. Ovo su neke činjenice. Muškarci više varaju od žena i muškarci se više boje fizičke prevare, dok žene strahuju od emotivne prevare. Mnogi faktori utiču na varanje i sa jedne i sa druge strane, od odrastanja do karijere. Ali, hajde da vidimo koji su to konkretno razlozi zbog kojih žene varaju. Zanemarene su. Nije im pruženo dovoljno pažnje, pa tu istu traže na drugom mestu. Beže iz rutine. Nedostaje im uzbuđenje u toj vezi. Nerealna očekivanja. Očekuju da muškarac treba da im bude privržen 24/7, ne shvatajući da on ima i svoj život. Nedostatak seksa. Ovo važi za oba pola. Manjak emocionalne konekcije, odnosno manjak pažnje od strane partnera. Bes želi da povredi osobu na ovaj način. Navučene na seks i ljubav. Pokušavaju da se osjećaju voljene usled svojih emocionalnih i psiholoških problema kao što su nesigurnost, depresija, anksioznost, traume iz detinjstva itd. I podsvesna želja da okonča vezu u kojoj se nalazi. Umesto da izgovori da nije srećna u toj vezi, ona će prevariti i naterati njega da okonča tu vezu. Naravno, postoji još more razloga, ali nismo zbog toga ovde. Ovo je bio samo mali uvid u psihologiju varanja. Zato, hajde da vidimo kojih su to 5 znakova govora tela na koje treba da obratite pažnju ukoliko smatrate, odnosno imate osjećaj da vas partner vara. Znak broj 1. Reaguje burno na svaku sitnicu. Svi pravimo greške, to je normalna stvar. Nekad veće, nekad manje. Ali šta se dešava sa osobom koju svaka naša greška, ma koliko mala bila, smeta i burno odreaguje na nju? Vidite, takve osobe uglavnom kriju nešto, odnosno nagla promjena u ponašanju te osobe je znak da se nešto desilo. Na ovaj način te osobe ispoljavaju bes. Devojke kada prevare, ovakvim ponašanjem pokušavaju da zataškaju osjećaj krivice i besa, koje osjećaju zbog nečega što su one napravile. I u velikom broju slučajeva to je prevara. Znak broj 2. Stvar između vas. Ljubav ruši sve zidove i barijere. Ali šta se dešava kada se barijera postavi sa namerom? Odbijanje osobe može da se prikaže na brojne načine. A postavljanje predmeta između nje i vas, kao što su torbica, čaša, jastuk i tako dalje, su jedni od načina na koje one prave te barijere. Kada počne to da se dešava, naročito kada ste u javnosti, ona podsvesno pokazuje tu odbojnost prema vama. I ukoliko je krenulo naglo da se dešava, to je znak da se nešto desilo. Znak broj 3. Izbjegavanje dodira u javnosti ili privatno. Šetate, držite se za ruke, grlite se. Odjednom ona kreće da sklanja ruku od vas, da izbjegava vaše zagrljaje, da ih ne uzvraća istom snagom kao što ste i vi zagrlili. Daje vam prijateljsko tapšanje po leđima ili su i ruke prekrštene na grudima prilikom tog zagrljaja. Sam dodir između parova je znak emotivne povezanosti i naglo prestajanje istih je znak da ona rezerviše tu povezanost za nekog drugog.
Znak broj 4. Osjeća se neugodno kada je priča o nekome ko je prevaren ili je prevario. Kada se priča o samoj prevari, odnosno kada se priča o nekome ko je bio prevaren ili ko je prevario, kod većine ljudi se javljaju određene emocije. Bijes, tuga, sažaljenje i iznenađenje. Međutim, ukoliko vaša partnerka pokaže sram prilikom priče o istoj, šta vi mislite da to znači? Znak broj 5. Traži obavezu kada se spomene tema varanja ili nešto što može da navede na nju. Skretanje misli i fokusa prilikom neugodnih razgovora je nešto u čemu ženska populacija dominira. Zato zamislite sljedeće. Vas dvoje sedite, gledate film ili pričate neobavezno. Iz teme u temu nailazi tema o varanju. Ona u tom trenutku kreće da rasprema sto ili da radi nešto drugo, nije ni bitno šta, i da daje kratke odgovore na tu temu. Samim ovim ponašanjem ona prebacuje fokus na neke nevažne stvari da ne bi privukla pažnju na sebe, odnosno na emocije koje bi mogla da pokaže. I tako dolazimo i do kraja ovog snimka. Kao što sam spomenuo na početku, ovo nisu sigurni znaci prevare. Ovo su samo znaci na koje treba da obratite pažnju. Međutim, ukoliko se ponavljaju, znajte da nešto nije u redu. Ukoliko imate predlog za neki snimak, možete me kontaktirati putem mog websajta www.stojanovakovic.com tako što ćete mi poslati upit pod sekcijom kontakt. I još jednom kliknite na subscribe dugme i dugme za obaveštenja, pa se vidimo na vrhu.